Kumno perlok baro sashi senpat ngapediang sup hifi syakane ke channel jonga khasi terka. Temen sing ini sherna da uni u jimbam tiang ubapang bat basyngam baha badu basuk bahaban shedru. Chimshini stengpela ngai lang bat ka duka cocoa powder at semut bahya. Tesa kleshwa kumni dala dep nang to pade ngin saai kadut pade shpawa. Te deban tang dakala milai bahakum tu saai no uni makan dala ai uni makan em deban penrit ikading hadu bakan dala kle abha ka makan barkanika dud mo te adem nang tapade nginya bu na shwai kanisha side hakapen pade ngashim aspasan program shpawa ka nika shanabudam te sa ruswa kum tu ba nai am phnang nai emo nakala kham long smau bi em tu dala long brown munmala tingin sai or kum ni sort kum ba batai mo te hakwe kabul pade ngala shim uni biscuit do plain biscuit bet unu nuru biscuit filaban pendan kam te uni ngashim do to mary biscuit ngashim ar paket adam nang ta nga khle shoy utu shana bodam hangni hakatu ka cocoa powder mo te ngala bu khandiat ru tu shana badam bangan sabatai hadin belle kamno te ngin sai bu no ikani ru dakalap ja pada katu ka em ka cocoa powder te ngin sa the au biscuit te depan anta hi da deba kaduna biscuit sa shimshu biscuit te sa khle bhakum ni mde ban khle pot dang khluit katu ka cocoa powder kani pe kala longkum ni te nginya bu no shphang hakani ka pul pade ngale double boiler te ngala out new chocolate mo chocolate brown chocolate tu compound te napo ngade ngabu daka ka bakhloi ka batram tu te nalor kani ka pul te kandala bha tu chocolate sa ai phniang khindiam atang shamai kala biang phniang sa ai pade utu shana bangila pen tam em sakhle lang bu new chocolate Teminta pada pengan batai kumnung inyele pilak bensim dak samat ba he kumni kanu ru kapa phikwa banbo size mo tenga don kani tenga le dak kani te kani ka size ka biang tingin yesna laddu kumni kani ngal adap shna laddu shwa te dar adap kani pada mentang inya dip ha kani ka chocolate sapait mo kumno ngale kini pai ngalada barokhat te philaban bu po fridge philaban bu kumtur mentale ba kriat le kam lele re kanum umre te da phikwa ban pam sim iwe kabang ru kabang ga singam baha longin da shed hiying pringi yo ban bam khambun barokhat ma te nga tharai philai yo jimun to himo perlong te khle shibun ba philai pe yakani ka video sngo pha like subscribe but share